So I think the question na nipa no ebisa no odi bisa but ne response no anu ye no I think say yentwenko akiri kakra okay ene say eba ensuo semo a ensuo dodo a kromu ni nyina behia no ye adwuma mu no say ye ade ye ne say ebri kan nipa dodo a eti krono na ya project say mfie edu no mfie edu asan chi no nipa dodo say na ye hwa ya adwene mu eba betina krono so hono na ye their project ya na afi ya ye sa investment no na ya ye plan ato ho say e bia mfie num achi ana mfie du achi bia no esese ye sei e de ka ho say de be ya dipa na do so no na ensuo no dodo no so a e available na ye de e ma omo no na so ye commensurate with the development na ye hwe bare ne wabi say de Thomas edi kan ye na ye sa treatment plans we me no acheyi say by 1960 kura echi so o hwemu na kire say over 60 years free say ye no brebe say by 2 times be pay and I expanded the last expansion na ye 2000 between 2009 and 2011 and I expanded by Rekese ema eba say afi betumi anya base 4,500 cubic meters per hour so now after that expansion from 2011 to 2026 15 years in it's the first problem I say nipa no adoso ono mo a ehiansuo adoso enye de wonu mo fie nko a na emom industries abakrom ha nkrofo de bi yesalo ne ade ye bi offices schools ahodo omunyina obi ehiansuo enti the demand for water has gone up but source no said yesitie dada no eno anetie enti no se ofa ne se o treaty ya na de amani panimpo a eno kra keke no nko akra no enso okay so ene ade ba ko edi kan sese yehunu afi de etoso mienu ensuo no esese ye defa a network of pipes ana se droben mu na ye de free bare ana wabi ne de ba bedru swame said de Thomas kan ye no na afi ya cheche akomea na obia ye den enya bi na esan say yedi kan designer ye no na krono enyina dru ba bi ninti no facilities that designer ye no they were meant for up to those areas it is a chronic tra as I say so ye more facilities to support until now di kan ball Bokrom booster station it is a booster station no ye na kana said dey say so no kakra beguma to hwa okomu a o ye krata ma sa booster station kwa de ketwa bi anka na adwuma ne say e ba e pompe kosro tank na wo kana then we flow for the people by gravity said that we are pump no enye adwuma bebre na hwe tank na kese ene pump na e7 na nipa e7 a etibia betimi a 7 nipa ketwa bi eno nti kwa be ka senya adwuma no adwuma de ebeye but omo nipa be 7 ne said the ade na ye na sometimes they may bypass the tank said that be on betumi a supply will be so now fe we sa natural obstacles wonum free hono mo a yadwuma no fana gina enyinam nkane aso now say ensuo no uduru bare sisi ya dam ewo ho concrete dam a ensuo no ebeta akiri ansa na ebetwe akoba bia ye be no ano je se ye pompe ne kire se ye move ensuo no efri ba bia etai no akwakosi ba bia ye beti ensuo no mu eno no ye be hin enyinam nkane na ye de aye say enyinam nkane na se me ne wo kasei for the past 3 months at least we have not had 1 week Ebeka sa na watwe we die endum kania na gina so saa ma ye de atwensuo atwiti apompe amamanfo no ebinsi da for the past 3 months at least utiye ye ne gina so a ebedru ba bi ne kura na akwa se voltage ni swa now ade ba akwa mepese hye ne so ne se kania na eba ofie no saa hoɔden na enam no enya saa hoɔden na ye de pumping so no because ye be hia hoɔden bebre hia de so voltage na se kosoro enti se normally
ECG na grade ku de kanea ne bre ahoden ne enyam kanea ne bre na ano enye den a gise yejai because maybe crowd de say yemfidie ni bi eba sa yesan boka thousands and hundreds and thousands of enyam ahoden no ano nye den is asiko as enyam ahoden. Thank you very much. Na afi eba pre edum na so eyesa ni nyina say ye nema no enti no day in day out no enyinam kanea no wo form no na ye nema no so bi say because of timukra no hwa be dem be yanse yindundum ye machine mo ebe ya nka na so ye ne sa enye yi esan say ese say kwan bi e be fa so a e be hwe mamanfo na nya nsuo no ese say e fa so so hunu enti e ba ne sa na we try to retrofit some of the things but enka ne papa mu a ese say kanea ne ye dey ejina so sa na kire say koso na fi the atoso 9 impact of niema amanfo ye within your encatchment no say bit to say encroachment na ade I was encroachment ya monsa asebon so bi omubo amanfo borum ona wo fa wi ade sifie ni ebidi afuo ni ade no sa na bi afuo no so bi ho no mo a ode fertilizer na omo apply no omo apply we a bia omo ye ma ne broso tinsuo to no so twini nyina kokogu nsuo no na enrich nsuo no with nutrients enti afi obehu no obekọ na nsuo ni nyina ni ayepoto bebre saa ne ma we nyina ete nsuo dodo a yebetumi atwe ade aba enti bia ya ye bare say en supply about 100,000 cubic meters a day na enso so saa ne ma we ne be wi akire no na be 60,000 mo enti no nza medical ka kire wo say ofa nipa nsuo dodo a ebehia any treatment capacity na eno no ye treat ya na de mampo a enso na afi saa ne ma we no mu asa bebom no eso saa tia na kire say afi de enso kora ene ba beti se bokruma na ye kan dia san was ready na kire say na ho kire na aba now the other challenge nso so ne say eba pressures are ye distributing nsuo na say nsuo no ama continuously ama pressure na build there into me nko akire enti yemfa ne say na no ye nene nansa yenya problem ye fix we wo barrier na ye sha se ye pompe enti ye pompe na ye fill tanks na e wo so ame no tanks ne ya ye mana na low voltage ba ye na barrier cycle off I think ahoden na ejina nsuo no a eduru so ame na nka afi ye betumi apushi ame bia kwa kodru bokrum bia kodru pankro no bia aba tech bia aba mesoma na afo ha se na afi ahoden no ekofom enti aba saa na afi de sese ye nso ye ne se gese ye bibia ye friend rationing na ye try se ye bechiche nsuo no kakran na modi moni bebubu mo enti eno no ye behwe ne se okay ene yenye program bia ene yetwa we kakra ochina ne ama we kakra adeche ne ama we kakra aha eno na ma na basa no se be ya se Thomas nso ye ne sa na me nso manya kakra e o me ho na me nso so me de me nso ma cheche ne sa so hunu eti woka na fe de to so num sa contractors and construction activities here e high mpempi nipa no o sha ase se o sidan ana ye kwan ana whatever construction activity yeah omo sha ase se omo ye pe omo ma me hu yen e ma ye nkyere omo se bia ye pipe eda ha ana sese obehu an na de afidie na de abom enya bom na pai se ekim obekọ na toda eno soso ne repair no soso eye sika say ututu ho you need more pipes, we need fittings what they be solve sa problem no enti e ba sa na day in day out no na e deny man for ne say omo so omo be den omo be nya nsuo enti eno mo ka ho e na ma me na me pese me yi bokro mu nko asi ho so because ufri bokro ma na obi kan obi bo santase e ho nso so Santasi say ufri Santasi run about kokutuo ne good ufri run about odru owa so no say okwabon unse okowa say ofro it the same problem it nsuo no nyese nsuo ni pipe no mo ho kakra wo mbate na mase isan say pressure na no nyeden enyeden it edru wa na isane na ko ufri koti na okodru chronocra design anyankwanta debi unru anyankwanta ufri Santasi station na usane form ho no mo
refi kuro na to aso no honum pressure ewo ho esan say omo ewo form ti time bia no ye monitor omo no omo nche da mresa good sa area no omo they should be okay. But eba honum ewo esro oas esro honum afi ultra concranza and say yen pipelines ewo honum for almost 20 kilometers road construction ti ya say ni na I see intino say say ni na sa na afi ni ye besa boka foforo